Ix-xogħol fuq l-impjant il-ġdid f'Delimara jinsab fi stadju avvanzat ferm, mhux biss f'Malta iżda saħansitra fl-Isvezja fejn qed jinbnew it-turbini tal-Powerstation. Dan hekk kif it-tliet turbini tat-tip SGT 800 manifatturati mill-kumpanija multi-nazzjonali Siemens huma prattikament kompluti u jonqos biss l-aħħar testijiet qabel ma jintbagħtu lejn pajjiżna f'Novembru li ġej. One News iżżar l-impjant tas-Siemens Finspong fejn mill-qrib stajna nosservaw it-turbini li se jitħadmu bil-gass naturali LNG. Fil-fatt waħda minnhom hija diġà lesta biex tintbagħat, filwaqt li t-tnejn l-oħra jinsabu fi stadju avvanzat u se jkunu lesti fil-15 li ġejjin. Ta' min jgħid li kull turbina fiha l fuq minn 26,000 biċċa differenti, pis totali ta' 36 tunnellata. Il-mudell SGT 800 mażul mill-konsorzju Electrogas Malta l-impjant il-ġdid huwa fil-fatt l-aktar mudell riċenti manifatturat minn Siemens. Esperti spjegaw kif dan il-mudell illum jitħaddem madwar id-dinja kollha b'270 unit mibjuwa sa issa. Mhux biss għaliex jużaw l-aktar teknoloġija avvanzata iżda minħabba l-effiċjenza, il-flessibilità fil-kapaċità tal-produzzjoni u tnaqqis sostanzjali fl-emissjonijiet. La darba jitlestew, it-tliet turbini jitilqu mill-impjant tal-Isvezja lejn Norrköping u minn hemm jiġu trasportati bil-vapur lejn Malta biex fl-aħħar tas-sena jkunu f'pajjiżna u jiġu muntati fuq il-post. Dan kollu element wieħed tal-proġett tal-impjant il-ġdid, iżda element importanti. Il-proġett f'Delimara se jkun qed iwassal għall-inqas emissjonijiet u arja aktar nadifa għal familji Maltin u Għawċin fejn l-emissjonijiet mistennija jonqsu bin-nofs filwaqt li t-trab fl-arja jonqos b'madwar 90%.